Arngut kisamla u Gerald kurba bar u Donald Albert kurba nasionong mauplang. Da kajing ngau kia ya kajing syai khun suat ke school government upper primary school mauplang kabala syakri ki pat ba mentala khandai bu prasnam. Haka khandai tarik yayong kiradet ban yakendu ya menteri rangba konrat ke sangma ban kerpat yu ban kentiu kerdano yakani ka school naka upper primary school syaka secondary school. Haka jinga kendu ya menteri rangba kajela kini kisamla kilethu hakilat pathai khubor ba kajinga kran kam dalong ka basngohun ne phoida namar nakaliang menteri rangba umpat ai kanu ka kular ka basai kedar. Nalor kata kila ong hakisnam bamenshwa kila da banya kendu ya education minister barim. Hendrena kaliang jung uru syamla ai kanu ka kular da ka papan pau baka bor kam syong hau. Komta kila ong kani kajing bamshim kia ka sorkar kelawan ra kajing yaki kena skul ke badan menta namar kum ke skul kadon tang hadu kelas 8 but anda kila pas nang ni ki syam jing ban yo skul syawai pan dena kani kadau bun ki kena skul ki pep skul no tang shiteng por Tunga kadai Donald Albert korba aku kasyong Iwan apa ngomong di dalam ni tengiwan habai day baka tika government upper primary school mau plang yang kajiwan tungi galong bangin ban pensau ya ban sebet yang berendam chief minister ban kendu ban kerpat itu ban upgrade yang ni school syaka government secondary school mau plang te kajiwan tungi minta kalau kaji kendu tungi chief minister ban ong kalau positif ni awe kalian kendiat dari ban ong ada patata ban long asuransi milio na ubah ban upgrade yang ni school kan kam kata ka chance kam dadan dari kat kum ke jingi ya kendu jingi u ta uang ba kala pandon ladangi upgrade yaka in upgrade nak secondary but ya high secondary ru establish osnam kat kendai spa at front but stangkat tu osnam kan sa kenjo syaka spa snam atau order of product kenjo syaka spa snam wat hadu untar kolong kai basumsi sat ka ba sungkya kan ba hadu kan ni teligis nam ka sarkar kam simla simkhya but kam simla aya kata kala mar kajing ton dengan school kalau kajing mentoy ye kilong yeng long sem ni khna di bawan na long yeng ka baduna ki bakot kajing yo kajing kat ka baduna de kajing dan jong ni school tang hadu ka class 8 lanet ka upper primary section ka kata ya ka puling di kajing di namar aba kimi ki pa school ki hantai kaptam ni gitu bawan na kalong yeng long sem ka baduna pihak anda kilangkut nanti lami na lantai pas ya ke kelas it pihak man sange no karena kata tahu baki ke biolat man pak iki pun makin peteng ya ke jemput ke jemput tinggi suhu nah kalian ke jongiru buat kalian ini kipa kira buat kalian jong ka school head master ru kila sim kiai kan kam man lej man dur cuma berbun bien habai deh buat ka jenguk kredit dengan school ndrai abur sih nak jengi kendu kim sim layo ya kata ka coba ke basai bat kasusah teng nak kapuar sa kapuar bat niru jing siya so ban kendu yo chief minister la wan so ban kendu yo education minister to ban men asya apor barang dai du rakam sama te jing kendu jing ye uru in yo yang kata response ko biang han ba ulai ba dan bor ye mahaba ya dai bakani ya ka ta mar kapuar ka song chief minister din ang tahu mga tang si isawan ban kendu yo minister kita kau penlong ya ketika school bahadu mata kamla pon upgrade ceka higher ceka secondary school what aba la job sports nam kaya daw ko balik si kini ki beriu ki pilih kendu kam tam habiri batu education minister but kimla ban ai ka suran kaya kita syam ko pilih di kecing kawai nagi daw ba palong yagi ni bakit po tayong batkin ay daw mo pa Islam yung kap kadai yung ba kadula kadi roman Indre habang iya keren habang ki inquiry report di bala kendok menswa danga daw naka director education ila kendok kadaw ba lak siyam kadai ba kajing tuna jing kina school kajing tuna jing enrollment han ka school kadai ba naka jing bomdot ka secondary section namar bagi kimi paru ki artian man pha school ki ikun joki hakan ka school namar bagi tip makanamdan kajing peteng hendak kilatep ya kelas 8 mar bagalong kajing ero i kena school bikin late school tu da dap ka kelas 8 ken mi but bikin late ka school ka sib jing iki bikin yo addiction ki wero but kam tam ni gitu ki bawa na yo mi ngo sab gitu da yo kot kinamla kin kot bor bikin late kan ki school private
Ti bolong mata kan school kumba kanu person lani kumba kanu spa gol lani kanu kini chnong kaba ka aji shikri habli ka puli budi. Aba yang kedua pertama ada gini ira mau pelangi can baro ba terus pitan salah lingkian kiam lingyong tu te mau ngap pitan mau ngap perbi na suang mana kin ke sekolah kama shwa kala sakri buat mana kala sakri coba jong ka so plang ruben sendiri kalau kumbal kat banang ya bekisnem kai her kan dul mana ke sekolah mak kumbal laban shun ka lembaga report ko ngilap mo so kat lai ba pele report lembaga department Misham ba gaton ka dul tadi ke jutuna kan dul men ke dina dawa kan nak pentingnya kan after keep ka apa premier ki kuma picture secondary kata kalau lo ga kadau ka la pentut ki mi ka pa ka pas ko lang te ni kum ki samwan shung shung jung ka shung ba tingi tikwa ba kum hawak lang tadi tang this di woni apa primary school tingi kwa ba da ka school ada lak on grade ya ka secondary kan lo ga jumentoi hi ya kimi kwa te kumbalong mata kisipun gi jingna pin shem ha ka school pin ong ka build ka infrastructure dan pin pet ka security jong school ma ka fencing pin shem the village te pin shem ba kidan ka gate ba biang ki khang tala gate ba pin shem ba ka ken riang ka jingker da jingker ba ong ka film endi ba kidan ka gate ka ba kidan ka jingker te ngaso ong ba kam tom ba ka school ru kan sa laki chis pas na ma chum snem tingi ni ong ba arja fu ka da ki chis pas nem tingi ong ba nyempa ba kan ka jinga rakhi kan long ta farong pong chis ni ka jik pe ba si ngi kwa ba kan ka jinga ki hide ben lei na ka kan suppose nem ka aku sang bangun ka mud ba mat pe jingai bangin upgrade yang school kana ba kan ai jing man toi hi ya ki no sung jong mo lang kum juru ya jong kadong lathan kan aji chakri kan aji man toi nak hidup masuk ki bomdan kalat balik ki school ki bakhamram ko ni dan ki school ki bahajan du andre la Mula long kama shwa hakin kisam lalek na ka dulu nang kelahir ma kelapoy do kelahir laduna wadi kasih kumur dan kelak laduna dari kumbalong mata kelak kakajungan jong headmaster matemai te kelas dang merkio ga dulman te kumbang ku apa ngedi we pas sekolah sarkat tengiru ka jukot kemgena sosno dia ketika kaman ketika dia ya kum ngilam jong sekolah ban pentingna ba kan dulman jong sekolah kiu lembaga jing ra jong sarkat lembaga jing ra jong sarkat ban ketika dan yang sekolah Pwede ko dulman mo mencap senam ka dulman kelak Pwede ya ka rapo do kenai po ng bakla dah rapo do kenai po dia mentang senam kala compare kita ka pwede rupo dia ginong kai ka yu ginong kai kita nyawat madu masta tiga jing sia ka jing sim kia beningkong ka dai no headmaster ni haban ka ta ka buro biru bar wala ulong tang headmaster bawan dan jing dai bagan ka sinong jungi ndai ulah sim kia do kata ta ya kan baka jing perhat ka jing sim kia jung unum tangini kena school kalau kado kata ta tak tahu ka ketik yang mensing bujung iro bangin kerjaan nang ibu Siamba kan master la le akam maju tinggi kina song song ni mi ja kamat la ketika dia ban penting kenapa ba ka jinga ki jubili kana long ta karong pong cisni dari kan long ru pengenyo kana mengilak penting pen mau jam kamat ban indon ya ka higher secondary school ka ban long jimun toi hi ya baru kina song song jong te gedung kethan buat kamtam hi nam ta ki bure ki bawan na ni kisam koduk but kumta hima apa yang dap cis pasam tinggi lak kami nanti kamtam ka sarkar kan dia kambah ma te ngatrai wada di private school te cis pasam ngatrai ka kamu jam joki te kelak di ke ba ka hai juga ka jing achieve joki kelak di ke ba he te mereka bolong mentah kamu pulang cis pasam per bidang putang secondary tenang tang hapo UP terus tang taruh gidang don kan dulman kan akhir te ngi kwa ba lembaga ni ke jing cis pasam ngi kwa ba kan jiu kan dulman hang juk poring kwa ba ke budan ya sekolah te ngi dak kan pa sakar ba ke cum kia ni nama gani la era yaki buduk besok pada baru kena sosnong jong ga dong